gotos maroha ligat ti magwarna mek do nami ang gorubana alay tingkil do suarana rupiah magwarna jepek na dicetak ni pamaretta iman lang ako si sobohonon nami to hamur nami nang disi malupuna orbona udana nak serena ulang bro kami man napada diyon kudulan ni Rejay temu-temuan nami mauduran ni Rejay nyarabangan ni hutan nami si tombol masuk ba nami laus ulos sadari ma-elet nami tulang betul ma masuk hinawin nila gumo sa debatama mga sumaso alayaman rajang na tuwa mandok Panginoon do siya mamiding nang manan siya mamola sa monido Panginoon ni daging tongdo adong Panginoon ni roha ele Panginoon nami molo ulido ibab roh ni Rajay turutin ni manay raja nami to namarata sinamo ang bro memang patu si kami doang bro udah mo deh mantap to lah siyan ng gulan apalagi sonaryon mo na pesawat do amol jadi molo menduga hamon no na sa minggu jadi kami pe isor maor murado kalau pas ada roha pertikian jadi mamolo songonido ba utul lebih kami mai ulah kamu mah amur Raja Nabi biarin gauli biarin tinggal di pangkaku mata narion roh kami Raja Nabi pada untuk kamu ima kalau batuan kata dia anak kota bagi kita akan ada tuana walaupun semonok kenai Raja Nabi nabui tarpatu kami terpasat tapi pengamuna Raja Nabi uli jalalasma roh kamuna bajalo putih Raja Nabi boleh hati ya ulang Kemudian bulan, oleh tulang ini yang rumah kami mendapat kamu. oleh tulang Jadi mau jadi oke amang boru roh kami pasaton deke simurudo deke studio deke sahat saya sima roh kami tuhatta saya mudurudo mahamu tudong taruan di rumah mual di rumahmu jala sahat mah akka nauli akka nadinggan tujulannya roti hamu amang boro naboro titik masyopa golang-golang pengaruh na kan so pe na bulkan pasat kami siguro mah pinasuna yan medulog na ano mah roti hitam tapos ada rohatta matang yang mantap jadi perjudoma peserta yang mau lihat tumas saya lah situ turuhan kami mengatur penganom ya binuamu busur kami menganida masak jika kami merlupa juru sobu kuas nami ibu masih itu tua mau lihat tema itu atta saya sima Tuhana di pasu-pasu mai nagaibi kamu pun sudah lagi saudara tubuhi sepalong dulu sepanjang huli jalan sepanjang panai emang baru dokter nanya katanya dua bagus nama hal pemain nak tubuh rubian oras mahami nama ngaton oras mahamu nama hanya nama nukum mahami sikap sepanganon nah sinaguna dia mah akak na dia mah onok na dia mah atana dia mah nanilok na
ang buah kata ni si Pangaron Ido panggabi perkara sa dunidok namang raja betul nggak? Mula tema amang guru sila siguro kalau ada panggil perhorasan ido atau pasita ada yang amang guru merakuk penaulik atau ada naringan syukur nak songan na berdara siakuk na songan na kudur ada ni takas ma apa bahwa amang guru dia do si digon di pinggol ada si Yoko Nero pasatay na to amang guru Alay jumulo mahani masomba jejeri 10 ta 10 sadao si majujung di hal tua dohok sangat muna naria mancakok kami di bagas tanah marapang majualo aku ni doli dari ngani dia nami narodo hatanya nak nami madok amang borhak mahamutu tani tulangi eng masak kapani do buru ni tulangi eng mamuka persaripeo ninna sumbok do gereja nami alay pinapos maroha ala takas binoto parholong do hamu jala elik marianakon urak ni sikolo di hukubideria abun jumu marduru ngaterbari daru di dia upah ini do reja nami ubarani hok kami nalah homada potok kamu anggo si bahino do gugu nami da tu ngado pangasa honokon alay sita nina tolak gugu nami sina pasahaton nami do supaya dak nami tu asima rohamuna cakup kamu makan nami nagabe kelamuna ele nami tulang namar hata sinamuk manyang kita di tikcuk buting mak jadi ada orang so full disuhami jadi kesadaran aja rohani nah udah reja nami uturan nami di pernakpok ni mata ada hari saya nakpok matutuak ka pasu-pasu akan ringkan 7 danong jadi panggilamu siap kami sokong hara rupani raja nami balas lorohan nami risi ka dia matutu nong sinakapan ni nanik pariban nami ison na mangido tuhamu ka raja nami ka kulupok ka uma ka haringgan nauli utimat dan nomor waktu Ya mah di masa ni kopi ton kali kasih mata baik. Nalate nama kata sinamot gudang oleh kamu asal rohana kalau na gudang itu pangidam mo na reja nami ay bilangan mo na gudang bilangan nami gudang berbeda do kamu masuk dia ke nadongi gudang do lubumu gudang do horbomu pada sido kamu gudang do kamu masmu saya terbarita do kamu ujung portfolio kamu portfolio kamu di mana raja yang gula las rohana di situ jadi cukup kamu mah amang bro nido masinamok ni uru niba sabah ni bahakna alay tung luhuk na mahamu kupadohi hami songon na habak sumarhabong bubak kilalaan nami songon na mada butulog ba ala ni balgan ni hatamuna oh udah amang bro toho maradi ni kina hamak na masa di hamorawan bipunami alay takas duduk konon nami dia nami macakik mauluk dari mengarpe dilakani jabi-jabi na hamorawan na masa di ugari turi-turian no misonari adok petingkal pasi-pasina na binuan itu hutaniba udah amang bro Dilo roha solam martaba-taba ape kabi marnang yang ala hurak pacapalanna gotos maroha ligat timagwarna mek do reja nami ang gorubana alay tingkil do suarana rupiah magwarna jepek na cetak ni pamaretta imah na lau si sobohonon nami to hamur nami nong disi malupuna orbona udana nak serena oh udah amang bro kami manabada liyon kudulan ni rejay temu-temuan nami maududan ni rejay ngarbangan ni hutan nami si tombol masuk ba nami laus ulos sadari ma-elet nami tulang betul nggak? Jadi ngabe tas rohanami amang boro ada rohanami ngaji alo sinama kami nasamu diulupok kayo may pasakaw ma buhay sinamot Kaya masuk di pasahap subuk nami jolo bilang yang muajo ang gusto namur na lubi di Ira de ngasong napas be amang boro magati